गुलागा चरेखुनु साक्य वज्राचार्य समुदाय न येलिसे सुनिगई थिति थासे दान काबना जुग चरे पन्जरा हंगदो पन्जरा एचोले साक्य वज्राचार्य समुदाय न थिति था चाहिला दान काबनेको चलन्दो बुद्ध धर्मे दान्य यो कोहे महत्व दु बुद्ध जुइत मागु जीव पारमिता मध्ये दान पारमिता न छगुखा पन्जाबले जमिने सगु थिति अन्न ची साखती दक्षिणा दानबीगु परम्परा दु अथे पन्जाब वा खीर दान यातन दक्ले भिंगु दान कथा बुद्ध धर्मे कया तगुदु उदा समाजन यया अस्ने पन्जरा फेकुगुदु अथे जुग चरे याचोले यया मरु सतले तच त गुठी जादान बिया पन्जरा हंगुदु मरु टपी टिम दाइजै पिने पटी गुठी काठो कुले मध्ये आ युको ददा सेतन ददा वे दोकेशो गुठी उपटी ले पापा न्यागा देदस बेचों पटी मरसतले तना मरसतले कास्तयो पटी मण्डप राबरी थ्यासी मको ठम्बको दसी नै टपी मण्डप का अठला सताज का तो सताज ला तो सियो तैने मण्डप मण्डप वटा यातनी मण्डले मरु सतल ल्युने चोपी पिग ननी कवया ताम्रा कार्तेस मरु सतले कास्त मण्डप न्ह्यने तया तधंगु चतना जालिसे जाकी दान बिया पन्जरा हनेको ख जाकी दान बिया पन्जरा हनेको खास गुथियार्तेस जाकी दान बिदुंगा तधंगु चतन जा दान बिगु थुकिया विशेषता ख लिसे साक्य वज्राचार्य समुदाय पिसा दान का वया चोतले हे दान बिगु चलन्दु अथे यलया पुल्चोक लाग्यान गुलागा चरे खुनु पन्जरा हंगदु यलया मेमेगो थासे तासा गुलाथो अस्तमे खुनु पन्जरा हनेको खसा पुल्चोक लाग्या तासा गुलागा चरे खुनु पन्जरा हनेको ख